Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryamaze gutangaza umutoza mushya ugiye gutoza Amavubi mu myaka 2 iri imbere. Uyu naho ni Stéphane Constantine. Uyu mutoza ntago ari ubwa mbere agiye gutoza ikipe y'igihugu Amavubi, dore ko yatoje hagati y'umwaka wa 2014 ndetse na 2015. Ubwo umutoza yatozaga ikipe y'igihugu Amavubi yakinnye imikino 7, atsinda 4, anganya 2 ndetse atsindwa 1, aho yaje kuba atsindwa n'ikipe ya Congo Brazzaville gusa, mu gihe kandi yanganyije n'ikipe y'u Burundi ndetse n'ikipe ya Maroc. Indi mikino 4 yose yakinnye yabashije kuba yayitsinda. Ikindi kandi wamenya kuri uyu mutoza nuko mu gihe cy'umwaka umwe yatoje ikipe y'igihugu Amavubi yaciye agahiko kuko nta kipe n'imwe yigeze itsindira ikipe y'igihugu Amavubi mu rugo cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi uyu mutoza mu gihe yari ari gutoza u Rwanda yabashije kurugeza ku mwanya wa 68 mu rutonde rw'agateganyo rwa FIFA, ariwo mwanya mwiza ikipe y'igihugu Amavubi yigeze igeraho. Uyu mutoza rero nyuma yo gusiga u Rwanda ku mwanya wa 68 urutonde rwa FIFA rw'agateganyo, akaba agarutse rusanga ruri ku mwanya wa 131.